Daktari, mimi niliumia mbegu yangu ya left na ina uvimbe. Nimekunywa antibiotics, haisaidii for the last 6 months. Juzi nikapigwa picha, nikapewa Newcox. Sio ni kugata. Dawa cia ruo. Nitasaidika aje? Ni kwenda kuonekana diari ni mundu misguided tondu auga ni kuguthwa guthirwo testis ciake na guthwo ri ni aibire na ndiu uyu uramuhe antibiotics because yo ni kuhuthira indo iria itagiri. Antibiotics is strictly for infection. If there is no any infection ri yo ndikumuteithia na hanini. Now kiria kunidi ri ultrasound okoni agikitwo ri ni kwenda gutumwo kuri mundu witagwo urologist, ndigitari wa mathugumo, na kiria mundu uyu gwika ri ni arorwo to most likely kiria guthwo ri ni agire kindu twitaga reactive hydrocele, na reactive hydrocele ni tumai tukaga hau mbegu-ine na tuka hau kia mbegu-ine ri ni tuikaraga hau na tu no tuturi uguo. As long as the cancer ni kwenda thia tumo kuri ndigitari witagwo urologist. Urologist ni akamuria either iko surgery kana uria hihi kuona deemed tondu tutiwe niki aratwira mbica yonire but gutinda kiheo antibiotics itikomuteithia to iyo ti infection. Kuheo dawa igwitwo cox ici ri most likely ici ni celecoxib na ici koragwo cie nyamu twitaga cox2 inhibitors na ni dawa iria tuteithagiriria na ruo na inflammation na mieri 6 ri is doing nothing, gutiri undu ireka. Okay, thank you daktari. Yes.